Habapai pat chigi kubore le kai ha ka arpau terik mata ubnai leber arajar arpu wei ka jela Meghalaya kala yo ban penlong ya ka lempung ya kop nya cycle ha ka ni gnong ba chelong ya ka belatip muka cyclothon ya ka ni gijing ya kop nya cycle la ka we lama na JN Stadium Pulo bat layak leng ba kisnong ki ba per jong ka ni gnong ba chelong bat penkot biang ha ka juk ka jaka ka bala sedang. Komisi benta kejing penkreat na kebenta kejing dap nyup san senam kejing yo alat lut keri India. Ha ke program ka belatip kom ka azadi ka Amrut Mahotsaf. Henin ke singsat jan keladon kejing ya rally dek cycle ya ke belatip kom ka Wheels of Freedom Cyclothon. Ha ke bah nyup san ngut kinongnya cycle ha shelong kle shim benta bala sedang ya kene kejing ya jong cycle na JN Stadium ha Polo Shelong balayat keleng ke sor Shelong bala penkut biang ha ke juk kejaka. Ya kini ke cyclothon la penlong da ka office jong district sports officer rengkat ke jingit reilang bat ke directorate sports bat youth affairs bat ke directorate jong ka arts and culture ke sarkar Meghalaya. U kongsan ha kini ke cyclothon ulalong u Dr. D. Vijay Kumar u commissioner bat secretary ke tenat sports bat youth affairs ke sarkar Meghalaya. Bat isembut kongsan ilalong i deputy commissioner ke district East Khasi Hills i kong Isawanda lalu. Kajing temu halendat kajing penlong ya kini ke cyclothon kalong ban pen priang ya ke kubor syapang kajing koridor jong kajing lat luot ha ke ba ki riau ya lat luot ha ki snam ke bamenshwa le kon na ke benta kajing lat luot jong keri India ha ke ba menteri rang ba adu ke riru ula kwa ban pen priang ya kini ke kubor syapang kajing koridor jong kajing lat luot bat kajing ken kor ya ki mati ki ba ki riau ya lat luot ki por bamenshwa kira le na ke benta kajing lat luot jongi ha kini ki por ki bamenta.